Ovaj video će biti posvećen običnom životu i navikama ljudi u Palestini. Malo o gastronomiji, malo o kulturi. Pa da vidimo i tu stranu. Hello, how are you? Good? I posle nekih 30 minuta stigao sam na zapadnu obalu, to jest u Ramalu, gde su sve, da kažemo, vladine zgrade, administracija. Evo, prva znamenitost na koju sam naletao je džamija. Sad vidite ovaj fazon. U Palestini su zelene tablice, dok su izraelske žute. Krenuo sam ka Arafatovom mauzoleju da bi više saznao o njegovom životu i radu, ali i istorije generalno Palestine. Ramala je mnogo lepša nego što sam očekivao. Dosta zelena, lep dan, nije toplo, nije hladno, idealno. Ramala je, kao što možete da vidite, sva u brdima, pa da je ogromna vrućina, vjerojatno bi prolupao. Hoću ove neke najbitnije tačke i znamenitosti da pređem nogama. Muzej Jasera Arafata, čuvenog lidera i predsjednika Palestine, osnivača partije Fatah. A evo i grobnica predsjednika Jasera Arafata. Znači, praktično ovaj kompleks je i mauzolej i muzej. I sadrži neke vladine zgrade. Iza mene se nalazi 65 najuticajnijih Palestinaca koji su doprineli u sferi kulture, politike, ekonomije. Naravno, u sredini je predsjednik Jaser Arafat. Prepoznao sam još jedno lice, mislim da je to sadašnji predsjednik Abbas. U Arafatovom muzeju može dosta da se nauči o istoriji Palestine, svim tim nekim momentima jako bitnim za državu Palestinu. Možete naći dosta informacija, videa i fotografija. Kao što svi znate, Jaser Arafat je nosio ovu crno-belu maramu i uvijek je stavljao tako sa jedne strane da bi imala oblik teritorije Palestine. Zaključno sa današnjim danom, to jest 5. aprilom 2025. mojim rođendanom, 147 država je priznalo Palestinu. Znači 147 država Ujedinjenih nacija, ili ti 70%. Palestina ima status posmatrača. Još jedna država kao Palestina je Vatikan. Znači mogu da budu u sali Ujedinjenih nacija, ali nemaju prava glasa. Evo gde je živeo i radio Jaser Arafat. Ima neko pravilo kako možete da prepoznate palestinsku kuću. To vam je dvorište puno drveća, dal maslina, smokve, sve onoga što daje neke plodove. Prvi utisak da su Palestinci jako ljubazan narod, otvoren, uvijek spreman da vam pomogne. Pa da vidimo kako izgledaju ulice Ramale. Ovo se bukvalno prodaje na svakom ćošku. Zeleni badem i jagode. Pogledajte kolika je gužva, ali niko ne trubi, što je interesantno. Evo ga. Nije dugo trajalo. Ali u ovakvim gužvama kod nas bi bili dosta agresivniji. Ovdje je neki shopping centar. Prodaju se ovi čuveni hlebovi, pogledajte kako izgledaju ukusno. Šukran, šukran. Živeli ljudi, da probamo harum, mislim da se zove. Neko piće, nikad tu čuo nisam za njega u Turskoj, i onaj salep, ali opet nije ista priča. Jako, jako dobro. Živeli.
Odličan harum. Kao neko ko stalno putuje, kome su putovanja strast i karijera, jako je važno da sam uvek dostupan. Nažalost, na mnogim meridijanima Instagram, Whatsapp su blokirani, što jako otežava komunikaciju i sam posao. Zato ja nigde ne idem bez Surfshark VPN-a. Surfshark mi zaista olakšava život. Samo u 2 klika promenim svoju virtualnu lokaciju, te su mi aplikacije ponovo dostupne. Takođe, bezbednost mi je zagarantovana tokom scrollovanja i na jedan račun mogu da povežem više uređaja, te ja pored telefona imam VPN na tabletu i kompjuteru. Surfshark One paket posjeduje i antivirus, te nećete imati nikakvih briga oko toga. Kliknite na www.surfshark.com/beserovac i unesite kod beserovac da biste ostvarili 4 dodatna mesec na Surfshark VPN. Link u opisu videa. Ono što se odmah primeti, voze se jako solidna kola, da ne kažem odlična, nisam ni to očekivao. Kao što rekoh, mislio sam da je Ramala dosta nekako siromašnija, ali ne. Da vidite jednu od ovih malih prodavnica voća i povrća, bukvalno sve izgleda fantastično. Verovatno ima i robe iz uvoza, ali ovo svi prodaju, ovaj zeleni badem. Morat ću na kraju da ga probam, jako me nešto ne privlači, ali bukvalno imate sve. Samo ovo rastinje, palme. Jedan od mnogobrojnih postera Jasera Arafata u Ramali. Jako zanimljiv deo grada, ima dosta dobrih lokala da popijete dobru kafu, onda pojedete nešto slatko, slano, kao da ste negde u Evropi, Americi. Sviđa mi se jako što dvorišta u Ramali imaju dosta drveća, kao što je na primer smokva, ali tu je i drvo masline. Pekare su im preukusne. Salam alaikum. Yeah, YouTuber. Thank you, shukran. Cheese. Ah, cheese? Okay. Yes, and potato. Aha. And this chocolate Dubai. Okay, one chocolate Dubai and one this. Okay. This cinnamon. Aha, okay. This berek. Aha. Yes. Okay. This pizza. Wow, and chocolate. Chocolate. Claire. Ah, Claire. I know. This chocolate. I Royal. see. Thank you. Zastao sam da bi preneo moje prve utiske ovde o Ramali, o Palestincima. Prosto neverovatno kako je divan narod. Svuda osjećate osmehe, nije uopšte ni problem sa kamerom. Evo, sad sam ušao u pekaru i dečko koji radi je poreklom iz Gaze. Dao mi je čak i poklon jedan kolač. Prosto je neverovatna energija i gostoprimljivost koja se osjeća u vazduhu. Baš mi je drago što sam za svoj rođendan došao u Palestinu. Nemam tortu sa rođendanskom svećicom, ali tu je kroasan iz najboljih palestinskih pekara. Evo da vidite kako izgleda i jedna škola u Ramali. Ramala je prevazišla sva moja očekivanja. Pogledajte kako su lepe ove zgrade uklopljene sa ovom mediteranskom vegetacijom. Sjajno izgleda. I ovo je bukvalno neki novi kompleks. Dosta se gradi. Wow. Za ove zgrade jako solidno izgledaju. A na vrhovima se nalaze i ovi
rezervoari sa vodom da se greje na solarnu energiju. I došao sam do trga i spomenika Nelsona Mandele. Čuveni anti-apartheid aktivista koji se ceo svoj život borio za slobodu. Čak je 27 godina proveo u zatvoru, ali na samom kraju postoje i prvi demokratski predsednik Južnoafričke republike. Postojanje ovog spomenika uopšte ne čudi, jer sličnosti između dve zemlje su velike. Inače, ovo je poklon Johannesburga gradu Ramali. I završio bi sa rečima: sloboda neće biti potpuna bez slobodne Palestine. Pogledajte vi samo ovu lepotu. Pravi Mediteran. Palme, masline, znači ludilo. Ramala mi je urbanija od mnogih evropskih prestonica. Koliko je dobra, ovo je neverovatno. Stvarno nisam očekivao ovo. Ove lepe kamene zgrade, masline svuda redom, čempresi, ma ludilo mozga. Bio sam preporuku da posetim ovu modernu, pametnu zgradu, to jest biblioteku ovde u Ramali. Izgleda fenomenalno, ultra je moderna i da vidim šta sve ima ovde. Kažu da ima i fantastičan pogled na ceo grad. Možda nemam vremena za čitanje, ali zato da uživam u prelepom pogledu, to sigurno. Praktično, cela ova zgrada je kulturni centar, sadrži pored biblioteke i izložbeni prostor. Evo, završio sam na jednoj izložbi fotografija i instalacija života u Palestini. Samo izložbi je i par filmova na istu temu. Gledajte samo baštu kako izgleda. Znači, vrhunska priča. Sada mi postaje jasno kada kažu da su Palestinci jedni od najobrazovanijih, ako ne i najobrazovaniji Arapi. Kada tražite na Google preporuke šta da vidite u Ramali, od nekih 10 stavki, 3-4 su muzeja. Evo, na primjer, i ovaj kulturni centar, fondacija Am Katan, s ovom bibliotekom, prosto sam oduševljen. Mislim da ovo u Beogradu i u Srbiji, a možda i šire, neće biti još dugo. Poenta cele priče je kada izumre kultura, izumire jedan narod. Jer bez kulture ostajete bez duše, a samim tim ovo fizički što ste prisutni i nije toliko važno i bitno. Uputio sam se prema starom delu Ramale, da vidim šta sve ovde ima, i za to sam dobio preporuku, a to je uvek ono zanimljivo. Vidjeti stare, niske kuće. Naravno, Palestina se smatra svetom zemljom i ovde se nalaze brojna obeležja hrišćanstva, islama. Pravo mediteransko mesto, restorančići, poslastičarnice, jako lepo izgleda. Mogao bi nešto da jedem, neku šavarmu, zašto da ne. Mnogi su rekli da u Palestini neću vidjeti uopšte Coca-Colu, ali ovo je jedna 10. reklama. Pa kada ste u Palestini morate da jedete šavarmu. Ja sam uzeo pileću. Ovde ima i neki krastavčići. Ovi dodaci su toliko sveži da to nije normalno. Baš je dobro. Bukvalno crkva pored džamije. Na svega nekih 50 metara. Možda mi je trebao 1 minut da bi došao od crkve do džamije. Iza mene je zgrada
opštine Ramala, stolu je gradonačelnik, a pročitao sam na onoj tabli da je tu i pozorište. I glavni Ramala park, na pravom sam mestu. Malo ću ovdje da uživam, ali idem u kafe Garaža. Svi su mi preporučivali to mesto, pa bilo bi šteta da ga propustim. I da, to je taj čuveni lokal koga nazivaju Garaža. Kažu da imaju dobro lokalno palestinsko pivo. Bukvalno je napravljeno od ovih kontejnera za one prekookeanske brodove. Pa da završimo dan u velikom stilu pivom koji se zove Shepherd's sa pastirskim pivom. Domaće, lokalno palestinsko. Pšenično pivo, vrhunsko je. Ali je vrhunska i cena, 5 evra. Nema veze, uvek lokalno. Mesto je stvarno fantastično. A i zalazak sunca se polako bliži. Moram da zaključim da pored Omana, Palestina je moja omiljena arapska zemlja. Ne znam zašto, ali osjećam se kao kod svoje kuće. Ljudi su neposredni, dobri, gostoprimljivi. Grad me oduvao, oduševio, uopšte nisam očekivao. Mislio sam da će biti mnogo konzervativnije, manje razvijenije, a ono ispostavilo se totalno suprotno. Ne znam do čega, ali meni je super. Kao što rekao, bacite pogled na ponudu Surfshark VPN-a. Link u opisu videa. Ako vam se sviđa ovaj vid sadržaja, možete da podržite moj rad uplatom preko PayPala. Share, like, subscribe.